u vrijeme ikonoborstva nije postojala fotografija koju mi danas znamo, ajde kaže, reci sir da te slika, nije postojao ni internet. Ja sam jednoj mojoj pokojnoj očevoj tetki u Cuce. Kad sam došao, a i moja pokojna tetka, to dođe njena bratanična, u Kanadi je živjela. I ja kažem, baba, spremi se fino, obuci, najbolje što imaš. Kaže ona, što, idemo li neće? I ja ga ideš sad u Kanadu. Kako? Da te slikam i da šaljem Milki sliku u Kanadu. Za 5 sekundi Milka pokojna je gledala sliku pokojne isto sad Radojke. Ona u Cucu se obukla se da je pletenice stavila baba i sve kako. Dakle, to nije tada bilo moguće. Ja sam našao razglednicu kako vrijeme ide, pa se mi čudimo šta nam je. Ja sam našao razglednicu moji prijatelji Nikolići, prijatelji naše kuće, moj Goj koji je jednom prilikom pošao iz Nikšića u Cetinje. A ja sam sad za 2 sata stumbo iz Podgorice u Berkoviće, vozio sam pa mi nešto nije bilo dobro, tako neki je dan takav neka zagušljiva. I on njima šalje razglednicu sa Cetinja i kaže, dragi Radoje, ja čitam, dragi Radoje, ja sam stigao na Cetinje, ovdje je sve lijepo, kako ste vi tamo, kaže Nikšić. To je znači sad za sat vremena da upali školi da vi dobeš. Želim vam sve najbolje u potpisu Gojko Perović, moj djed. I ja sam to čuvan kao nešto. Kako on to tražio, pokojni Mihajlo, isto moj prijatelj, koji mi je to donio. Pazite kako se to ubrzava sve. Vrijeme. To je sad smiješno. Da neko šalje nekome, ušte razglednicu bilo gdje. Jer sam ja ovu sliku iz Cuca poslao u Kanadu telefonom. Više ne znam šta je rade ljudi u pošti, će imati posla. Ubrzo. Dakle, mi danas znamo da je svaka slika, mada vidite sad i to diskutabilno, od kad se pojavila vještačka inteligencija. Ali da zaboravimo za trenutak, vještačku inteligenciju. Mi danas znamo da je svaka slika samo odraz nekog originala. I da ona sama po sebi nije ta osoba, slika. Meni se to posebno dešava, to sam pričao kad mi dođu da se dogovore 2 mladih za vjenčanje, predbračni ispit, kad bismo mi mogli da se... To je posebno problem danas što sve zakažu. I restoran, i pjevačicu, i opštinu. Sve dogovore i onda idu kod popa da pitaju može li se vjenčati. Nikakve priče o tome, o hrišćanskom braku, da li je to u postu ili nije i tako da ne. Šta će pop da radi tu? Oni već su to sve za... Ako kaže da ne može, oni su ljuti na popa. I ja sad kažem, dođite da se upoznamo. Neću da vjenčam nekoga koga prvi put vidim u crkvu. Nema velike vajde ni od toga što ću ga vidjeti drugi put. Ali ajde bar da ga vidim. I dođu ti mladenci da se upoznamo, obučeni u neke trenerke, onako, s posla, ona nije se nešto šminkala, i mi pričamo po svemu srču. Kad oni dođu poslije na vjenčanje, ovoga mladoženju donekle mogu i da prepoznam. A ovu mladu, šta napravi ona od sebe? Neka bude ljepša, a neka se, Bože me prosti, ljepša je bila ona što je dolazila na dogovore. Mislim, šta naprave kozmetičari i frizura, još se plati tu. Dakle, mi danas znamo da slika može biti jasnija ili mutnija. Može da se uredi da izgleda ljepše od originala. Kao što kaže naš narod da je pjesma ljepša od djevojke. Ali i dalje je ona samo odraz onoga što je naslikano. To mi danas znamo. Pa sveti oci crkve su u 8. vijeku braneći ikone upravo to govorili da su ikone, da je ikonopoštovanje upravo taj argument, da su ikone samo Bog, nego i svi sveti. Mi kažemo sveti Vasilij Ostroški moli Boga za nas. Sveti Petar Cetinski
Svetitelju Savo, moli Boga za... Obraćamo li se? Kome se mi obraćamo? Jer taj čovjek živ. Kakva je naša vjera? U zadnje vrijeme često sebi postavljam i drugima jedno test, pitanje iz lingvistike. Ali lingvistike srpskog jezika. Da li možete izgovoriti rečenicu Sveti Vasilij Ostroški je mrtav? Tačka. Ako je kažete, jeste li rekli laž ili istinu? Pitajte sami sebe. Ako to izgovorite. Znači, ne može se to reći, a da nemaš osjećaj da si nešto debelo slagao. Znači, Sveti Vasilij Ostroški je živ, to ti jezik govori, to ti savjest govori. Ne trebaju ti tu nikakvi dokaze. I još kad dođeš svojom Milosu Ostrog i poklanjaš se njegovim moštima i stoji za Svetog Petra i stoji za Svetog Savu, pa neka su mošti spaljene ako su spaljene. Ništa. Sinan paša, tijelo spali, ali ne spali slave svetitelja Save. Znači, Sveti Sava je živ i živi su svi koji su živjeli u Gospodu. I zato možemo naslikati ikone živoga čovjeka. Kome se molimo? Dakle, ova muka i ova nevolja sa ikonoborcima, popravilo se to stanje tek dolaskom carice Irine i ustoličenjem novog patrijarha Tarasija. Oni su organizovali 7. Vaseljenski sabor 787. koji je osudio ikonoborstvo, ali početkom 9. vijeka drugi Lav, ono je bio Lav III, ovo je Lav V Jermenin, pokušao je obnovu ikonoborstva, uprkos odlukama Vaseljenskog sabora, i tu je nastao novi progon ljudi koji poštuju ikone. U vrijeme njegove vladavine nastavljeni su progoni pravoslavnih učitelja, među kojima su poznati Sveti Teodor Studit, iguman Studitskog manastira, to je bio jedan manastir u sred grada Carigrada. U sred grada bio manastir i taj Teodor Studit je jedan od, isto tako kao i Sveti Jovan Damaskin, jedan od branitelja ikonopoštovanja. Konačno, u vrijeme druge pobožne carice Teodore i patrijarha Metodija, održan je sabor 843. u prvu neđelju časnoga posta i tu je došlo do konačne odbrane ikona i u spomen na ovaj događaj svake godine u svim pravoslavnim hramovima u prvu nedelju posta idu litije sa ikonama ili oko crkve, ako su veliki gradovi idu kroz grad, te litije i čita se sinodik pravoslavlja, dakle ta odluka koju su usvojili, sada ja ne čitam sinodik pravoslavlja pošto je već 5 sati, isteklo je, što kažu, i ona nadoknada, ostalo je samo penale da pucamo. I eto tako je bilo jedna velika borba koja je trajala preko 100 godina i dva velika sabora su morali da se drže, ali vidiš što kaže Njegoš, udar nađe iskru kamenu. Ta borba protiv ikona na istoku, koja nije bila na zapadu izražena, kažem, pape su to sve podržavale, sad na zapadu i nemate toliki kult ikona, posebno ne kao kod nas, čudotvornih, mi recimo, ja nemam, mislim da ne zna se broj ikona čudotvornih Majke Božije u Rusiji, u Grčkoj, u Palestini, u Gruziji i evo i među Srbima. A otkud toliko ikona jedne iste osobe, jedne iste žene, Majke Božije? Zato što je ona kao živa, kao zastupnica pred Bogom, tamo zaustavila neprijatelja, tamo spriječila kugu, tamo donijela kišu kad je najviše trebalo, učinila čudo i taj svaki poznaje na neki svoj način i svak bi je nacrtao na neki svoj način. Kako je pamti. Po onome, po nekom čudu koje je ona ostavila. I svaki taj način je istinit. Sve to jedna ista Majka Božja. Eto. Hvala vam.